بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هجا شباب خیر. نرینا راست دست پیکر و هفته مجاری دروژه ویده در کتنه پیش امی سری با آخوان انشالله الاستودیو میوانین مهنه و لسر سکایپ جدیسا میوانی مهیه و بشتاری برنامه مبه ام پیشی میوانی خوی استودیوی بفتلن عبدالله قوان سیاست مدار و روزنامه وام خیراتن سر شباراتن و نورالدین قوسری لکنیره اونجا بخیراتن سر شباراتن خود الوبه خود جو راضی بی و شما سر خیره ان شاء الله خود خیره آمازم که سر شباراتن و جراح عاجل لكولينر سيف الدين جندس او جي نها مدبينه كيك سيف الدين ومخيراتن براي دروجه بيده دروجه فاملته ده بلكي هالبجارتن هي اللي بالي مجارك هالبجارتن مهمتر لغور ما لغور نيرينا ما لغور نيرينا راست هي او جي مثلا آفات زلزلي ارض هجي ومغدورين وي والهيلاتن جي دسيرو بري الرحاي نخاسم اللي هي رابو موبالاتك مزنبو افاتك مزنبو لسمسوريج اديامانيجي تاثيراوي هبو اف هردو مجار امي وكي چند خسري خبر بدن لورا درد ملتي هريزي ديوي هريمي اوه لبري حاله و ام بيجي دزاننكو د روجوا ملتی دا و پیش روجه ده جیش خو هالبجارتنه کی هي جبو پیش روجا وی ولاتی و ملتی ما هالبجارتنه کی مهمه سروی جیش خو می پرای خبر بدن داوی جیم خوازن سر هفته مستضعفان کواتیه اعلان کردن نابه هفته ده گرک قتل عام باکش هنه قتل عام عالیه بدسته خلامی امپریالیست لیبلی هر تمجی مظلوم هاتنه عشقاندن یک جوان قتلیام حلب چیه من سرجی هنه که خبر بدن لی اول ام دخوازن لسر آفاتا لهیه بوبالاتا لهیه لرحای رابو براستی آفاتا کی مظلوم بو لیبلی لگور هنک خبران لگور هنک نیرینان د امبیجن وی آفات دا کیماسیه امبیجن شارداری یا کیماسیه دستلاتاری رحای هبون چه بوجی اف مسئله کی مهم بو خلقی رحای و او میدان رحای کو تیناس کرن بالغلی گل که جیراد بیجن او درجی دبن آویده ما بو لسر وی مجاری ام پیشی که کی سیف الدین را خبر بدن براد در حق وی مجاری ده هنک آگاهی بدمه چه قومی لوی در چه تی خبردان روشا داوی چیه نهال وی در خلقی کو مغدور ببون دروشه که چه وادانه که سیف الدین سر وی کرم کنون هنک آگاهی بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. براسته که کفاتی یعنی اویا او مصیبت اللهی که اورفای رابو وک مصیبت ارهجی مزن بو دبین اورفا جوید تشتر آمادیاوی هبو تنبو اویا نفس کرکا ایرویه یعنی او بابالتا که نها امقال دکن کس هیویا تشتی ها ندکر کس ندگوت اوی بارانکی وها بباره اوی عردج اوی تیر ببه اوی ایدی عرد بند مدا زبرق راکوی حرکتی بیریا تشتی ها ندبو yani دگوت روکی بری گوتن گوی باران کی پر بباره ل کسی به هیوینت کرد جبو چه به هیوینت کردن مثلا دناب اورفایدا دسیجیا قنال هنه دوان قنالا da جی قنال مزن yani طرف مزنن کو او دوان به هرکه yani هیوی هبو کو بسکریت چنه بیا اب هیوی هبو قنال کی تخمه مالامه یا قدره 350 400 متر نزدیک مالامه قنال yani geleki mesela misal ki binem dinlemez yani جبو تحلیه آبیه اوان کانالی کتب است کی اری اب تحلیه آبینه yani جبری به اب قنال هنه yani belki 100 سال 200 سال اب قنال هنه yani şuna besteyi kırna kanal yani rast kırna yani عربه جمحلي جبر آبی ده حرکت دید که قنالی و دوی قنالی دگرن yani آگ محلامی چی وز قلقم ایدن جوهابو وان تقصیه که دکوان قنالی دوی دگرن ایدی قنال آباوی ناچه تحلیه نابه دخطمه و اب آب بلند به تی yani
محلامه ده امود کروانی درنگی هبو آلیکاری فقیره دکر او درنگ دبن آوی دما یعنی تمامی که آلیکاری توب کبن گشت دبن آوی ما دکیلکه امود کروانی درنگی ده بینا کی هبو یا وزار اپارتمانی شده گوتن ده بودرم قاطاوی مالباتا که هبو 8 کس ده هبون جوان 8 کسا 5 هفت دور در رحمت کرن صحبا خواب زوری خلاص کر سروک امود کروانی ما پیرش تقریب مگو لهی چوا بو و چوا کر گو دو 8 نیوا دا امرونشته بون گو مگو می تاشته خواب بکن ایلی امی دست خواته خواب بکن و گو منری که باران زیده بو من او در جاده در باست بو گو ما پر اکنک یعنی مگو وی هراده پر اکنه به یعنی وی پر خسارک مدن چه نبه گو هم نری حواله که یکی جده و قادر کر گو برمن گو لحی آته گو امداکتن گو ما انجاق مجانه خوا خلاص کر یعنی ساعت و نیب او آواج جور به هرکی هاته حتی او محله گشت بن آوی داما ده او که ده عبیده فرق جیک ام ده بیجن جور به یک جهم جورا محله ده آبدهاته یک دناب عسکری دیش آبدهاته معلوم باکور او که باکور عبیده فرقی عسکریه جناب عسکری جی آب گلکی هاته و آب حد و آب بون یک او عبیده فرقی جیک ام ده بین اسکچید یعنی پره الودا سیقاته بنویت جکر بنویت جکر انسان ایک عربی خواه ایک دو رحمت کرد نه کس لوی رحمت کرد وان دقت امی جبر خلاص بکن يعني امی الاوی خد در باس امی خلاص بکن مالسف يعني جوی خلاص نبون او عربی خود دور آسیمان رحمت کرد نحو کس لوی رحمت کرد بله آنها روشا رحایت شوایه يعني پشتی يعني آفات پشتی لهیه او برینی وان هاتن ام بیجن درمان کرن یا جی خساری وان هاتن تثبیت کرن يعني بالراستی انها بیجم يعني ابیا پارک شاهیه کی خوشه جدر و شاردری در و گلک وسایت تن وی درا گلک شخصیت تن انتخابتن عسکری پر عسکری خسته وی درا ملت و عسکر بونه یک خبات کی مثلا دکن يعني ابیا جی شکی ارینی يعني حتى هيجي حري دناف ولاتا برهي يعني دناف باجير ده حريه كي ام بيجن بيداوي هي هذه مثال جدا بيجن مثال امود كباني بناي كي لكي نها اباي تحديات يكرن ابيلو بو روجا چارا تبيك ابتك شاندن جي جبك دواره تقيايه عرض جاوي تربيه ابا ناب عرضه دكبنا بنايت يعني ابيلو چارو جا ابي دكشينن جي ایرادی چون او جه کسی که پنج مرد تر رحمت کردن چون بینای تفریط تر رحمت خوشاب کی انشالله یعنی هیچ آب جناب عرضه که بنا بینای یعنی چون که عرض تربیه آبی و وقت امروز وردشیره ناب باجر گریم ناب باجر در گش بی حری یعنی تو ده تری که داره هر در بی باجر حری چون که جه در آب ده حرکت ناب باجر و او حری ناب ولات در باجر ده بلاد به يعني حتى كو باقشكرن چه به ولو تخويا كر حتى كده رجا باجو بله يعني او باقشكرن وهي چند رو بدومه يعني او تاثيري وي او شوبي وهي بين باقشكرن يعني مثال انها باران كي خوش دباره يعني ام باران تي ام بيك خوش دبن لبراستي ايدي ام دترسن كي ببا مصيبتك يعني شكنها باران كي پر خوش دباره او دبن شقن يعني هم الدنيا ربي تلمتم برحمه يا سياجي ملتم جي لبي درا يعني ايدي اوجي الخمانه حيدي جبوتشي مثلا ايرو درجه اف ندهاته ايرو سرس بي اف بردان يعني اوا باقش بو وخوارني نون بحثه اراري امود بيجن ابا شبكتي بله او ابا نهاني بقارن دبين ابي بناقن بقي حياة سير رجع شر رجع أباوي وق حريت الهيا بيه هوي أبتي ملت أبا جماركت تلسين تين بيه أبي بجيانا خد دومينن دبده جي بسكرك بزن هيا يعني حوجاية باني إيره وبري بي ملمكتي هان سبب بخاطر çünkü أب دوقا سيقا شاقا تعطيقا تفرطان وملج مجبودة نكارة أبا مصغي بخو يعني هيك بسكرك هنا أما وقت وقوته çareser teykirin. Elhamdülillah bihazara itan xabittin. Şaredar bihazara yani
بحضر شغل كري شاردار تين بدات خابتن ماكينه وان على تو ادوات تيمات خابتن اما تيرناك يعني مصيبتك مثلا باجرك 3 مليون انسان تدجن و باجر قشت بن حريد مايه بن ابي مايه يعني يا ربي تلبي ملتما برحمه امين خدای علی کار به ان شاء الله بله ام در باسی سیاست و روجوا سیاست و پارتیا براستی تبيكو زلزلك مزن قومي وبشرة لهيا رحاي وسمسوري أضيماني هي لفان هرما خباطين كرن هي مقدوري ويدري الويدرن لبالي أمدن هيرنكو مجارة سياسة جدي خبردان أبيا تشتكي وبي قبول كرن لورا 5 سال وملتي مجبو 5 سالا دست لا تاریخ و بجیره یعنی امی از رای خو بدم کسی کی کو دکاره 5 سالا وی ولاتی وی دولتی اداره بکه یعنی افجی نه ام بیشن مسئله کی شو ام بیشن به فایده یاجی مسئله کی سویک نینه یعنی افجی مسئله کی گرینگه روجه واسیاسته ون شو هاد خوین انها لسرچته خبردان که عبدالله يعني براستي بري هرتشتي هم شبو زلزالي هم جي اف حديثا رحاي خد تعالى بسلامتي بقرن ان شاء الله تعالى بلكي دوان حديثانا ده ان تشتي قدلي ما خوشكر ملت دستي خود دابو هف بسكاد كي صفتين جيكو يعني دقو هم سازيه دولتي هم جي اي سويل ببراني يعني دستي خو خصن بن كفر او شغلن زلزله دجي د ارض هجاندن يجد ما بيادي شبيه لدي ام شكر تكن الحمد لله يعني ملتي ما او شيكاخو وندا نكري يعني شخص تيرخ نكرين جي تشن فقط تنقايد ما بيادي شويه لدي مخصص بين زمان تشتي تقول سياسه راست حقيقه هالبجارتن نزيك بو حتى aslında ارد هجاندن چنه بو با زلزله چنه بو با بلکه انا تانسیون گلکی گزیدتر ام بشتغل انا فقط اوه حبکی سسکر حتی هنگ پارتی گوتن ام دوان هل بجارتنا ده وک بريق الموسيقى دخستن وقدنگ در دخستن گو بوی شکلی جي ام ناكن تسيرك هل بجارتني يعني از زلزله لسر هل بجارتني چه بوي و ام قبول بكن فقط تجي آني زمان ببن دو مهاكت يعني زمان كورت گپشتی سر و کمار گود 14 مهده و هل بجارتن گچه ببه و پشتی yani muhalefet jin namzeti xoya ser o komartiye Kılıçdaroğlu beyan kırı ve aslında tansiyon düederade bilind bu. Tamamen herkes artık gave xoya ligor çuve baveje renge ve hat belli kirin. Fakat düederade tiştik balamık şan şehela gepişti namzeti muhalefet gebelli bu ve aslında tiştik pır balam yekşek şan iradak merekar bir ser siyaset yerji hatta merekar bir iradak neteviji لسر سیاستا ترکی لسر هلبجارتنا ترکی خبات کردی و آشپوچی دبیجم بالحصاد گاوا مرال آخشنرده yani وقتا نگی خو لماسی خست و پیو اصلا رنگ کی تابلو درکت هولی yani hatta وقتا ای پارتی گدگوت yani وقت عیدی که چکر بندگو و من نگی خاله خستو امی نامزدی خود درخنو امی ببین مخالفاتا yani دوسا CHP kevin bir rengi yani beyanat didan fakat de hafte 2 saat adı tablo had guherandın aslında evya ayna hepki hilbijartına gemi her ne hepki ayna dartiyet ke de hafte 2 rojadı ev muhalefat ev iyi partiya Meral Akşener'a dugo ez çum de hafte 2 saat adı vegeriya du hep tişkotun yani ev tiştanaji balkeş bun çünkü dugoten hatta ana el ser şeş kursiye Sero komar kibe evji alikari be. Yani le serve karar anastandine de çıkavan dici mutabakatan metnivan dici beyazdı ki. Fakat Meral Akşener godu haptişte de zebejim yekji Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ji go evji alikartiye sero komar ben evji kabul kirin. Asıl tiştege ez xwazim ez bibejim Meral Akşener şerh de xist buye. Evji çi bu go gerek HDP net hünre ve ittifaqya be. Fakat pişti hafte 2 saata yani hem 24 saat derbas nebu bu vaktan namzet belli bu peve düve deradı Mithat Sancar beyanattıkda. Çi got
کو ام دبیشن اف اتفاقی و اف نامزدیا کلیچداروغلو سر خیره به گو ام وی باندکن مالا خو براقبین ام لسر ویا بيشتغلن يعني ام بيشجريا وبكن آلي كارتيا وبكن يعني او مرال اقشنرا قدقو شرح خستبويه دقو اس قبول ماكم تنرش اف بياتنتا متها سانجار بدنگ ما افيا پر بالا مردك شاند يعني مرال اقشنر شكوي دريتش كيجان نجار پرستيتي بليه فقط شويار دنگ ندكر صلاحالدين دميرتاشي hemen مكتوبك علني شاند دقو تو رایداری HDP yani rayikwi heye tu rayamid xwazin naxwaze wî jî mektûbek bi vê rengî jêrşand beriya wê jî birayê Fatîh evana pir bala me dikşand dîs İYİ Partî berê vê noqtê digot gin masa HDP lê bi ez tune me HDP li hember wê beyanatê da gozatin masa tu lê bi cêm jî li wê dera tuneye fakat yani ev çi bû ewqa dijberî hev beyanat dihatin dayîn ya jî وها بين شش فكريات جهودو دور لدور معساكي كومبون براستي مبيع دغو مدغو اوانا ويل هاف نكن وان شش بارتي حتى شش و ارتي يك مدغو اوي قبل هفدو نكن و بهفدو كيفن ده بشتي الوزارتني قازانج بكن فارس كن قازانج بكن اوي اتفاقوان زيده ندومه لورا د اداره د سلطاری دا یک بیجه فلان تشترش ایدن بیجه سپی ایدن بیجه ناسور اوی ویاب هفدو کهون لی بریا هل بجارتنی به هفکتنا وان یاجی روکی به هفت کهون روجادنی دیسا او گویا اتفاقا خوشیدکن افتیچ معنی İşte ez ve noktaya da bejim. Aslında evya gıştışki reddedi Bray Fatih. Yani haku diji hef o iradak وانتینه عراقی لسر شش کرسیه یادم بنانا هفت کرسی جم کارم بجن ev کسی هقول لدیجی هف بیانات دانه چه بو اوانا وگریان ادوی وارد لهف کرن işte evya hatta tamamı ana ek mesele şopan dibe meral akşener be hayata veya siyasi yani ev tehdit kirin ادوی وارده yani goti heger tu ev masag xarab ke ev umud geçebuye gavin ve ben avetin ev irada ev şandi ve dera iro ev irade aynı tişti HDP jitini serve mase yani ev hak vakte go dijitiya wan heye iradak de serve ajir heye li ser te go sanksiyon germ buye siyaset germ buye aslında vi variji de vi cephici gerek merel mesele binare iradak de server heye kek Seyfeddin kek Nureddin نها ام د نامزتا او د هلبجارتنی ده بپیش کبن و ها خویات که نامزت دو دنجی هنه محرم اینجی هي سینان اوانجی هي لبلی پر امود نادر ملتی لبلی سرکومان اردوغان دیسا نامزتش خوش عالیه اتفاق جمهوری و هناك پارتیان دن و کدا پاریجی راست راست پشتگیری دای و هناك پارتی دنجی هنه عالیه دن Kılıçdaroğlu heye yani وك هماليتي رايك وهي ونوان هردو كسا وني بتشاوي قراري خو بدن بريارا خو بدن كو افي كسي و دلي من راحت بك و قدر قيمتها رايا من نخينا خواري و دكار بفي ولاتي في دولتي اداره بك وني سيرفيتش بيشن بله بنابه خدای الرحمن الرحیم براستی وقتا گمرول سر وینا تفکر که جپیشی دلی مرو لسر شکن نارونه یعنی سر عالیه کتنی رونی براستی هر دو عالی جی که یک جبونا گو بطلیه yani ev 20 سال اقتداره 20 سال حکومت دستیوی دیگه اداره ترکی دستیوی دیگه ev چند سال پاشی جی که ایدی عالیه آبوری و اداره ترکی حبکی خرابوی اداره ولات خرابوی جوی هاوید مرد بیجی که اف عالیه گوها اف 20 سال اداره دکی یا هانی وگو حبکی بطلیه اما وقت اکتل همبری ویلتجی نر کل همبری ویاتیه وگو قلجدار و ایدی نامزت فرمی رسمی طرف ماسای شش پیوه اول همبری درکتی تل وید نره تل گوتنی وید نره حتی هال بیاناتی وید نره تجاری دگوتنیوی اد روزه کده هفدو نگرتنه یعنی سبه هیچ شکل بیجی ایوار هیچ شکل نیست بیجی
دبي من أو تشيك فيس بمقوتي من نقوتيش خو يا غلط فهم كريه لهفدوناك يعني باوري بيناي حقيقة مجبورا جبونا دوماندنا إدارة في ولاتي ونخراكرنا وي مرديسا ام بي مجبورا جركم دنگي خرايا خبدن سرو كماري آنها جبرگو يعني تركيد بيجنا ساتوكو مرة محافظة بكي لورا افل بجارتنا هاني ما بريا في برنامج كي چنجرا قوتي افل بجارتنا حقيقة البجارتنا قال لكي بالكيشي قال لكي مهمة ايدي آغای دنیای گویرو بوی مای امریکا بسری خو و هر درب دار که خل حفظ دو فتنه فسادی دخل نافذ درهانه و جزود دبیجد به ازگرک وی درهانه و اقتدارهانه بگهرینم داکو اسکاربم برجواندی امریکا لرجلاتان هافین يعني العالم اسلامی جکی بجه بینم آنها دو پرسکری جوانار هن یک جی ایران یک جی ترکی جکی دگلگو متفقه وانه الناتو يدو وسائر ده جبرجو فهم كريجو حقيقة أمريكا البرجواندية خو تند نرى اللي متفقين خو اللي هفاري خو نانرى هجر جبور بين جواندية وي منفعة أمريكا وشخصية أمريكا وأمريكا جكي جبور منفعتها سيونسي إسرائيل دخبته جبور برجواندية وانا متفقين خوش كي كاره بفروشه كاره پرچبه که کاروان دولتی گوپیر متفق ناتو بهفدورن بشتی امریکا لشکری هری مزنگ و ناتو ده آریکاری جبو ناتو سر نگاب من تدکه ترکیه يعني دیگر و اهانش که دیسا و دفروش دخازو خراب کو پرچبه که بکوک سوریه حتی وک عراقی جبو گو اداره وانه ترکیه اوینا خوشک فهم کرنه خوشك فهم كرني ايدي امريكا بمتفقه كي راست سالم نابينن اجبر ويا هانجيكي او استنگا داغو جبونا گو عالم اسلامي د امريكا برجوندي خو بمشينه بروجي خو بمشينه استنگا دا پشت ایران تركي خازل خالسر نگاه بهله وقتا گو قلشدار اولو حواله خو بين سر کار كي ايرو هركس فهم دكي که عبدالله که گفت وگو ایراداک جدر و ولات ناف نتوی هی و زوره لوانا دکه وانا تینج برحفدو اما هر کس فهم دکه ایگو به عقل کی سلیم سرفیه تفکر بکه حقیقتا هر کس فهم دکه لورا جالیه کی و نجات پرست جالیه کی و لیبرال جالیه کی و دیندار جالیه کی و چی نبلی کمالیس اما گشتن جمع هفدو دجبری دین دجبری دین و یک دینداره چهاتن جمع هفدو به هفدو روی حرکت بکن إيرادات جورفه وأنا سوكي وين هاني بيا نابرسن شخو يعني ناخذن بيا بيبرسين لو ناخذ بين روجافي جبرجو ملت شيار نبي طرفداري وان شيار نبي جبر بي هاني فكرة مرا لاخشنر چبو لگور و براستي شخو ماسه شش پی مدگو شش آری مدگو يعني gelek cara ev her şeş serokê partiya ji vêya anîn ziman em ê bi hevdûre bir istişare karara bidin bê îmzayekî bê karareyekî serokkomar jî wê nikaribe biryarekî bide di nêrî ji xeynî van şeşa di doyê din jî derketin yani Mansur Yavaş, Mansur Yavaş û Ekrem İmamoğlu jî derketin. Birastî Meral Akşener çixwest. Birastî Meral Akşener ji pêşî ve di dilê wê de û di dilê partiya wê de hevalê wê partiyê de ya Mansur Yavaş ya jî İmamoğlu hebû. Digot namzetê me wê ev e. Em ê giş ne namzet bin. Zaten o iş خود گویی من از نخواستم نامزدی سرک کمارتی لورا سرک کمارتی جمر نابه از خواستم بیم سرک وزیر پشتی گومه پرگارا باشخانتی گهرت پشتی هلبجارتنی یعنی و کارا خب وی شکلی دکرد دگو از یکیش وانی هانی یعنی یا İmamoğlu ya Mansur Yavaş tercihاوی یکم جز بلکی İmamoğlu لورا گل کی پیرد شو و دهات و جخاوی İmamoğlu جخواد دید دو به جخواد ما به هفدور يعني في ماسا شش بي
يعتبر ما ساشر بي قلجدار أغلو يعني CHP و إي بارتي ما بهفدور وهذا بيج كيب دستكا هذا بي بدزي ما بهفدور اف إنساني هاني هلبجارت آني سركر شهردار إسطنبولي إجامج شهردارتي إسطنبولي وكسر كوماري آنهاس أردوغان چاوش شهرداريا إسطنبولي سركتيا ودرا هات بو كت مجلس بو سروك وزير دورج بو سرو كومار افناش كي مدوي روجافيدي دوي جهوكي بم هركين وميوان بكن سرك لورا او جمعي يعني امام اغلو جهبي وذهنيتا جهبي نديت جخديت شخو ذهنيت جوان نتشك منفعت جوان د بيشتي جبر فيكي وانا بهفدور د مالاد د باش بارتي بهفدور افد غوتن وبي بالا وجكي دغو تحاضر به که ان دو ساله دین جی که در باسو از ایت بکم سر کومار مرا لاخشنر جیر دگوت ایجانری گو وینا هانه چه نابه قلزار اولو خاله گرم کری خاله سور کری خواز گو او به فرصت گل کی مزن لگوری وان کتی دستوان احتمالا گو ببن سروک چه بوی احتمالا گو بن اقتدار در کتی حولی امریکا لپشتاوانه اسرائیل و امریکا لپشتاوانه يعني جدر فده قوته قل لك مازن بشتوانه جبر فيها جكي بهاتي وسائر جكي الولاد درخنج بوغو خلج جي عبكي باشفك هذا حكومه جي مخابن دفيدرا بغلطي بشاشتي اريوان دك يعني نزان بي وچا في بهاتي بسكين جو ملت جي تشيك بي ادفيدرا فرصتك قل لك مازن جوان دركتي ببلكي ام فين اخلي ببن اقتدار بشتي 6 هفته سال ام فين اخلي ببن اقتدار مرا لاخشن دغو ازي امام اغلو بكم CHP سروکی و جکی قلجار روزی دگو فرصت کاری درکتی چه مازه امام اولو بکم ازی ببم و شخص داوی عمری متی از داوی عمری خود بم سرو کمر دا که از داخوازی خود شاب جیبینم وين ادفرد بهفدور بخاينتي انا حتى نيفيس سويا هاني حتى قول نامزت هشكرب قول نامزت و هشكربو قلجار قو ازب نامزت وان بارتي دجك او اقناع كربون لو رفانا بتشوجكن بارتي قال لك بتشوجكن و تلكي جاني جوان بنر بيشروجان الجم ملت تني حقيقة تني هاو ببروباغندا و ميدياي ببروباغندا ميدياي لسر نقان ومزن دبن يعني مزنك صنعي مزنك صنعي يعني وبالونك ايش اف برس لهوليه يعني فيغا دسر مثلا نامزتي ده اوقا قريز در خصن اوقا بهفكتن ام زان کی هناك عقل کتن نابوان وان هفدوانین و او روی مرال اخشنر کو دما اشکره کرنا نامزتی کلشتاروğlu او روی و بشترا هناك ام بیژن يعني هنا فورمل جرديت الأول بارتي هيجي يترازا خدكن ام مچما في هيت هولي راكر ام چما چون سرماسي وكم پوشمان بونيا ام سرچوكا دانين هيجي بياد بيجن اد قلمشو تبلهفيك وهذا او تشوا ملت بي باور بنوسا كان كي سيفدين جي في برسن كي سيفدين ام هاد خوازن بكرتاي سر مثلا خبر بدن لورا برسيما برزيدنه ون جهيلا مخالفته دماكو لي بنهير النامزتي مخالفته البيشيا ما تشو خياتك يعني براستي دخوازم بسوالكي دات مسألة بكم إيرو أمجقالي كرتا ببيجن قالوا إيه ولاد باريس كيه إيه ولاد باريس ديروكا وخده دي بيشيا وخده جوه ولاد را خدمت کرده پیداوان گشته به ملتا جوه ملتا پیشان بکریه ایک جو مفتار انسان کیه ایک جو بو خاطر گله می کرد بگن حقی خواه بگن مافی خواه پروژه چه کرنه پولیتیکا چه کرنه و ریمشانده امکارن وانا بجن اولا مفتارن وانا ولاد پاریسن و پیداوان جی انسان رو چه بگه ایرو اف ماسایا کو شش هفت انسان دور و جواندنه املوان دارن وان کساتا یک مرال اکشنر معلوم 27 شوبات ده وقتی که 1997 ده اف ظلم للمسلمان هات شکرن اف پیداکاهان وزیر داخلی بو و اک ظلما که مسلمان ها دکر یک سرلخماندنه سری پیداکا بزوری بکتبسه پولیسا و ایک كسائر المسلمانة دخلت حبسي إشكنجال واندكر الرجاء بكي بشش ماه إشكنجال واندكر أوي تغي مرال أخشنر وزير داخلية تركيا بو
yani meral akşener de diloka fada zulme te namdar nek insan ki maftare ya da doya de masida ki heye CHP heye malum CHP deste ve dukhina babu kalke me heye deste CHP dukhina mezne me kurda de heye arme me kurda de heye bide hazara kurdê me dalqandine kuştine çawa me karbin bêjin van keseta evê levdû bicivin û wê pêda wan ji gelê me kurda de çê bibe em çawa karin bêjin serpêhatiya kurda serpêhatiya kurdiya van insana re ye ji bo xatir em vê tiştî bêjin gerek em rêşaş bin em mafrê xwe henda bikin binêre kekê Nurettin Çikî gote got van masê şeşpê Amerîka li pişt wan e Siyonîzm pişt wan e براستی از خودم وی بیجم شش کسایت لدور هف جوان داره دشونا معصی دکم امریکا تخنه اوانا لدور امریکا لهف جویانه جبو برجواندیا امریکا لهف جویانه جبو پولیتیکا امریکا کل ترکیه جیوه بکن لویدرال هف جویانه yani nel paşvan peşya vanı orta vanı امریکا orta van دیه بنره بریاکو ev معصا شش به آواکرن وان شش کسایتا لده و سراوی لهدو ندکرن یک لروی هدو ندنه یک جکینه گوته کی چوی تو باشی اما ایرو به امر و تعلیمات امریکا لدور امریکا جویانه امریکا ری پیشوان تخه دبی برا اردوغان هره داتن وان انسان حتانا تو پولیتیکا نگوتنه به چتی هم بکن امی مافی کردا بدن وان مثلا بریاوی فازه بیسو بری 2013 ماده چیکرن و وشاندن گفتن که ام بین سری ام بیوان 2013 ماده بجیبه بینن یک حب ماده در حق کردات نبو در حق زمان کردات نبو اف چه جوانده اف چه اتفاقی یعنی جبو مافی کردات تشتکی روارت نیه اویا خفاندنه که مزنه بیا اویا شانویه که وقت تیاترو بیه جبو خاطر اف گلیم بی خفاندن وقت وقت بارونه که مزن آوا کرنه هنگی لطفا و رنگ مگا چه کرنه خوشک به ملت مردن نشاندن یک عادت یا بنیرن هدف حتی دقی خوناکه جبو چه على هدف دقی خوناکه هدف شرط که ویتن هیه جبو او معطاشش بی جبو امریکا شرط که ویتن هیه دبی که هن سرپیراز بون یعنی خودی نکه انشالله ربی عالمی او روژاهان نشانوانه ده دبی که هن سرپیراز بون که هن بون جمهور رئیس بس اب زلمه ایک سری چیا ایک شکفت مزن بونه ایک وک خوبا مزن بونه جوان تی گوتن تحقیقه وانه دن کشتن برا نین کشتن برا قاربن زاروکی کردا بر حتی ببن سری چیا لگور امریکا بدن کشتن لگور امریکا غرامتیج امپریزم بکن ریل وان بکن تک شرط هدف جوی پی تشتکی تنیه بنره هدف بدنگیه کی عاجزکری خود نشاندن یعنی مرا به عاجز به جوش دقیق فلاکه هدفه چوهات چکر دبین امت پلاتفورمی و آواکر یعنی تیپ کمونیست پارتی وان پارتیه که دنابان یک کرمانجی تنیه و یک کرمانجین دانش تنیه 10 انسان هفته کم کرن دوی امت پلاتفورمی ده سروکاتیان هدفه ده که یک حویوان نکرمانجن یک حویوانجی جبو مافی کرمانجا خواهد نلباتان خبردانه که نکرنه چکی نکرنه هر یکی ایدئولوژی یا قومیزمی یا سوسیالیزمی جبو آوا بکن بسروی اردا جبو خاطر که دست باویجن ناموسیمه دست باویجن واریمه دست باویجن خوینامه قی خباته کن یعنی ام بالا خواهد دنه اف شش پی و اف بیک خویانه که ای هدف پی ام بیجن حتی نه جبو برجواندیا ویگلی خان تو خباتی نکرنه ام کارم بیار حتی بیشتر تو خباتی نکرنه یعنی ام او ماده کو وشان کرنه نشان دانه مبالغه پیمونه تشتکی دنیه بریا به 3 سال بری ازگاه دخوادم بدم نشاندن 3 سال بری siyasetmedar ki Lübnan'ı جبو سیاستمدار عربا تشکی وهاد گوته دگو سیاستمدار عربا جم بالاغای پیت تشکی ناکن یعنی چنا مزن دکن خوش تشغلن اما گو تو اجازه وانت نهی ایرو اف کسایتی که شش یعنی حق برای حدود کن بنه بدور امریکا حدود کن بنه ام بالا خودله چند پیوی خوش پیت تشکی وانت نهی بنره عد هجیا 11 باجر عد هجیا
قدر 50,000 انسان مرحمت کردن خدا ترى رحمه خوشا بك 64,000 خاني هلوشيا بده 1000 انسان برندار بون شارداريا اسطنبول محطنا الاوتيل ديتي شيء عجيب نر جشرناغي شارداريا شرناغي تيل بر اليكاي دكم ايروجي وسايتي وندي ايروجي كارساتي وندي حتى خبرتكم لشرناغي من الشرناغ يعني باجرك küçük ama جشرناغي تيل بر خبرتي دكن جبو خاطك ابرينهن çareser بكن İstanbul'na hattım. İstanbul çekirin çünkü ameci balafre ahatay ame vur tamir bakır. Yani şaradar batmaz yıkayıp çıkan bakır. Şaradar sert yıkayıp çıkan bakır. Yani ne azizden ekleyin ve habata küçük bakın o mezun nişandan batır. Beni. Şimdi mezun de bejin yani bırak kaybı bejim. Az gele kaybı bitse bejim. Devevan şimdi mezun de bejim. يعني كرمانجي مدبن بيشي مدبن دبي كبري مزن علامات إن أبيتنية أريد شنو مزن دبيجن ليك أم خباتي وان دنرن دهندري خباتي وان تو إجراء تنية جبي قدي هانرة تشتكي بشارة سربة تشتكي بانسما تشتكي تنية هاو رادبن محالفة دكن محالفة كي نأرني دكن يعني دخواست ما دخواست براستي دبي عد هجيدة دبي لهيدة كرابو تمامي بارتي ناسنامه خو بدن عالی کی دسته خو بکرنا یک بگوتنا جبو اب گله هان په پریشان بونه که ام به هر ام چی بکر ام به هر چارەسەری بگرن که ام به هر چی بکرن در سیاست خو بردنا در جب منفعت خو بردنا در برجواندی خو بردنا گش جبو خاطر برجواندی اب گله کو نه پریشان بونه که ام به هر چی بکر بله yani hem bu gibi بکرنا ama maalesef beçlihan ne kırın بله yani ev aşkere bu ev xuyadike yani بكرني خو امودي ندانه ملتي هيفيه ندانه ملتي ابي هات فهمي برسك وها مدس بكنديسا هدا پارچی پشتگیری ده اردوغان veya aşkere kirin و چونو هاتنا هدا پاری و اخ پارتی جدید دومه جبو ده بجارتنی ده به هفدوره هیزا خو بکنیه که جی ام بیجن با آوایه کی به هفدوره بخبتن براستی دناو بی سه چار روزی دا هدا پار پردروجه بیدما یعنی برنامه هدا پار کو 2012 دا هاتیه دامزراند و گوتنی ده برنامه ده براستی برنامه خونده بوجی لی تشتی گوتن گوتن مرد خودت کت شبه یعنی اوقاتینه تکرار کردن دوباره کردن لی نراست یعنی گوتنی نراست ده برنامه ده و چوا خوند یعنی اشتکریدانا اردوغان هداپاری مفکوره هداپاری و هاتنا وی روجبی yani براستی ev hilbijartin لگور آنکتا جی ده ترازیت خویاد که yani şiber de teraziyet خویاد که جی ایرو گرانیک هندیک و یا پر بقیمت بویه شبر ویجی بالا خوب نر هم ده اتفاقا ملت هم ده جمهور ده herkes دخوازه اف parti دورا خو زیده بکه شبر ویجی aslında ev granya hüda pareyi ki pişkiriya sero komar kir و a parlamento jî yani tekiliye wan çebu çend rad ve gezelal bibe evya hakikaten şu tarafi van kesi gemi ben diji hev şu her helede erişli hüda pare bun yani şöyle kellednere en nijarperest tamam tüdbe deviyan nijarpereste şöyle kellednere kemalist ya tüdbe viyajı kemaliste şöyle kellednere de liberal tüdbe viyajı tüdbe heladnere de çepkir fakat işte balamı perkişant Biray Fatih şehelkedi nijarpereste Türka şehelkeci nijarpereste Kürda erişil hüda paretkin evya aslında dübendi gerriya meredide nijarpereste Türka yani hem kemalist hem evani çepkir be pirani liser mafi Kürda bilhassa hüda par de bernama xod gotiye zamanı Kürdi bıraqa bibe fermi düyemin dvi varide pir erişil etkin yani çima anha ben bername 10 sale şendi veya yani veya
وقتا ایریش دکن چو اصل برنامه هدا پاره ایریش ده به اصلا حقیقتی هدا پاره برنامه و چوال گر فطرتا انسانای تشتک درد که به حاله چونکه حتی آنها سالاده اف کسی گدگو هدا پار بالحصا ده هرما مده لسر ناوه هده پیو پکه که گوان کسانا دجمنه کردار ردانه دجمنه زمان ردانه دجمنه اشته زمانی کرمانچی ردانه هنک وقت نوکا لخو هایل دبن بسدا تلفن تکرم بسلا توییت تن آوتین یا دبی والله مهدا پر بوی شکلی نظامو اصلا çok az eriş gibi heda parede hela heda parede be ev kesi eriştikin eyle hemberi wan hakikat kedbe derad binin fakat işte garip yani tamam ememin ser mafi kurda ev nijar peresti Türka eriştikin ica ev kesi gılser nave kurda siyaset edikin çire ev erişe heda paredikin ev yaji binga havi biray fatih herimesin evana hatab salib sala yani bu maske liser nave kurda siyaset meşandine nezika 6 milyon ray gidisinin bevi navi ev jiketini kelejani ke ketine heyecanık bir rengi dibe ev maskeme be ev bernama huda pare derdik ev hole o iro be tamamı tuneriş ve hele de erişetkin ev ya helik aduda dudnere be praniş kija helede liser maka kanuni o gitu likija seroki huda pareji endami huda pareji şivya şwan sual dikin ya dibe de bernama ve dibeje gerek de maka kanuni de çar hab madde avli yani bırak ser nikaşe be bırak teklif beş bu güherandine veya çebe be. Şive helad vakta erişti be yani hakikatik derdik ev meydanı. Hatta seroki huda parej veya go. Ya dibe ki insanık mafık dani ama ben kanunluk avakır. Ev kanun ne ayeti hatta em beşerin yani em tiştina irod ben valla ev tişta şmer pır başı. Yani emi ben euro yek radıbı araba geçedik. Arabe emi ben 6 sal beri euro vek heve. Yek bebeji valla ev araba mı çekiriye o ve araba ana az per xoşik bir istimal dikim o bana çok az konforayı vayu bir şekliye az kanun ke çekim şu bu güherandına veya şu bu pejdevana veya gerek kanun neyde gişkirin o kesik ve teklifa jinede. Yani çok az veya akleme ana sıvıkte inan bakın ev madde hısti maka kanun eji bir şekilde henekletin her niyadu be vallahi ve hakkı ya şu bu çiviya ipotek dani ser çıkam sübe metiş ki hin hoşturdu di ama şimmilletre vakta gotum ve tiştaş mer çetiri ama ve açı bakın yani beri ana ma bahsa vekir yani de parlamenter sistem jerdi beşin yani ve had güherandım biray Fatih İro seroktiye yani çil Türkiye xarabu ya da tüşve ve garana parlamenti evji zede tiştik xaran abi evya vakta herke eriş li bernama huda paredi be asla henek hakikata huda paredi ve derade fam dikin bir şekilde az xazım yani veya bebejim yani çok az eriş dediğin bername hin çetiriş tarafi millet de te takip kirin do droje bejiş bu ve avte de zaten. Mane dijwar jiber çu bu sebep çu bu ki Nurettin. Bele. Yani pişti ko seroke huda pare go em piştevaniya Erdoğan dikin em pişkiri bidin Erdoğan u hinek agahi jihatun ko dixwazin de hilbijartine de behvdure tekliki bikin pişkiriye bidin hevdu pişti ve eriş dest bekirin veya şu aşkere zanın sebep çiğel korbe. Burası sebebi vena gelekin heri mezin go heviyek jwan rçevu go ve nakli serokomarın ha bixinin ve ev bibin serokomar ve devlete kev destevan edi ev ağaya xçı bixazma ve bimeşinin pişkiriya heda paraj serokomar bu takwiyak geleki mezin jêr ji hêla got wî nikaribin jê bixînin ji ber vênehanê jî kî ji xwe berê jî dijminatiya huda parê dikirin bi dizî ev dijminatiya bi şiklê din hebûn bi şiklin cuda bûn yek ji wana çi bû dengê huda parê negihînin xelkê dem misandina dengê huda parê ambargoya
مدیاتیک گودانی بون سر نتشن کو دنگه و درکه کسک و نبیز اوه دو جملکتی گلگ من چونکی هداپار حقیقتا پروگراما ویجی که و هدف و آرمانجا ویجی که مدنیت گلکی بلند و مزنج خلقار خلقی ترکی جیرش خلقی کرمان جیرش خلقی ترک جیرش خلقی عرب جیرش در دورش گشیر اگر وانا قاربن برنامه خو د ترکیه د مجلس د بین زمان او خلق به حسن و قال لك اللي خدي در كفن جبر في سر خماندنا وانا هدا بار و سروكي اف چند ساله اف 3 سال نزي 3 سالاي والهر ولات تركي باجار بباجار نافچه به نافچه دگره برنامه خو باند د ناس کرن به ام خدمت کاری ونه چوق استعده و ازيتي گو حتان ها وديتنه و نهايدان و نهايدان پرسگری که وگش چاره سریعان اف دراهانی اف پروگرام هانی اف برنامه‌ای وقتا کو بناد حسن دنرن حکومت اجکی ایدی فهم کرد کو حقیقتا هدا پر هم پروگرام برنامه پرهجای و همجی که حقیقتا ناب خلقیت گر خلق گوه نازکن و دنگ بدینه یعنی جسدی هاتی یک و نیف دو بلکه دو نیواجی که اوینا هنجی که جسر و کمار آنهاره قال لك بقيمته لو رابوانك ودو جسدي يك جسدي دو جسدي سي هما وخلاص بك جبر فياجكي وانجكي ايدي قبول كر جوار امي بهفدور في كاري هاني بكن يعني مي بهفدور اتفاقك بكن دويه البجارتين مي اتفاقي بكن واختاقو افانا الور احتمالك ولا هفدور بكن جو بهفدور البجارتنا وكيل ادجكي بهفدور بكن بالمتفق فاني دني همج برنامه هذا بارت ترسن لو راوي آغاتيا جو حطان هر سر ملت كرنه وخاباندنا جو ملت كرنه أو كرنه النجات برز جهله كذا أو فقيرية راضي كرنه أو بنخوشية راضي كرنه أو بأخلاقية راضي كرنه هر در أخلاق كيم تبى أفانا بهنا بلان وبروجة دمشقيان تيمي عالي وقتا جو برنامج هدا باره وهدا بارتي كيف مجلسه ودنجي خبرين بك في برنامج الودرا بخينا خلق ببهيز وحقيقة وقال لك ماسكه جو خصن سريخه او شانو يان تياترو يان قول سر ملت افسد صال دريزي وبكفه وملت وناس بك وبريخه بدو ويان وشخه اغاي واني مخالفت يجكي وبي وچاوا افينا هانه نسكنات چما ونسك ما قيسا بهزار مليون دولار مل خرج كرن مليار دولار ما خرج كرن جبونا قون سركومار جيد بخين دولت تيخن دسيخه قوم بكي من لهمبري هدا بارتي جو سدي دو سيد السين ونكار بونا ونكار بسجنا دانا او تشيكي جوج اغايخ سحبكن هاجبر فينا هاني هجومي هدا باريكن همش بوغو تشبگيرن جرمني دي تاثيرا بان هجومات چيبول گورو يعني عالي کی گوتن هدا پر دوی برا هر سه ماده قانون اساسیه کن دوی نه گوهراندن خستنه بن اولهیه کی هدا پر لهمبر دولتك وها درت دولت حقوق سوسيال مجلايك يعني زمان يعني في اوي لهلكي گوتن هدا پر سربخوتی دخوازه خسریتی دخوازه özellikle کم بیشن هلكي گوتن دخوازه زمان ترکی و زمان فرمیه دویمین لهلكي گوتن نه مطلو ترکم دiyene بیت هلاندن سروان بیجیان ایلیشکرین لگور و چقدر تأثیر گرت yani چقدر خواستن وهابدن نشاندان کج چاوه ملت بکوه اوه چقدر جی گرت براستی لگوری می اوینا بونا ناس کرنا برنامه هدا پاره پر بفیده بون ایگو وانا ناخذن اف گوتنیوان گش الجم خلقی نم مقبولن yani بین بالاخه دنگه CHP و zihniyeta CHP yani ایگو بیت ترکی تنی جتركا بيفتو كاسا جدين تناي دنگي وتو قشا دا عيني فكري دا قبول بك جيش سادي بيسو سي وبيسو بينج دوينا فريدي يعني جتركي سادي جسد انساني بيسو بينج انسان ناخوازن جو زمانه كي دني يعني زمانه جو دفي ولاتي دجيجكي بفرمي ادني تدجمناتي عم بكرديرو تناي بكرمانجيرو تناي دبي اوج كي برايمنه ما قيس دان هفدو مجوان قيس ستاندر ما قيس دان وانا ام هفدو خوشك ناس ما بفدور الشنقه على حرب كريه حزار وچند ست ساله ام هفدورنه وتجاري ام نفروتن خاب المنا خابياندن ده هر دري مرن چما زمانه نفرمي بي فنا قبول دكن
سدی 25 تنه قبول نکه اگر کش وکفن از باورم کی سدی 25 گو دنگه خود دن جهپه و ای وکویجی که اوانش که نویه وانا دی سال دجیوه آهانینه یعنی او انسانی که سروان بیجیان گوتنان دا برنامه ماده برنامه هنک پروپاگاندای نراست دکرن ام دنیرن آنا درتین لیبورین دخوازن عذری خود دخوازن توییت خود سیل دکن خراد دکن جید بن سبب وینا مش بونا گو او بخواه زانن گو افتراع کرنه هنک برنامه ادا لهجد هنک رپورتاج ادا دیسا او تینه دوباره کرن یعنی او ورو دروی که هاتن کرن براستی بزانبون اوانا بزانبون ام ناملت ده بلا ام لوبورین بخوازن اویج مره بمینه و بیج واشخو روزنامه‌وانه کی به اخلاق بو و خطای فهم کر لیبورین خواست لی او شو ناوی دوساوی دیواره قلبی خلقی دو بمینه بله اجبر فيه که بفیش زانبونات اما مخابن زانبوناوان ويلوان بالشكل كده الفقر يعني كيك سيف الدين اف ايريش الجوروه من في كيك نورتين جي برسي جبرت شد هاتن وانجامك شوا در خصن راسته نخاسم جاليه مخالفتا کو ایرو لهمبرش اردوغان موتیوه ده و لهمبر اردوغان لسر چونا اردوغان موتیواسیونک به پیش خدخن او ایریش تکرن چما اف ایریش هاتن راست کرن؟ یعنی براستی وقتی به برنامه پارتی یا هدا پاری دناف ملت بیتیم کرن و دناف ملت بی قبول کرن و اف چدک به میدانه و زمانه کردی به یک فرمی یعنی ام گاف هرن که وی ری هر که داری که زمانه کردی بو فرمی که ملتی ما به زمانه خود چون جی رسمی جی فرمی به زمانه خود چطور استعمال کرد و چاقی اوی بسکرید یک جورتی رابه یعنی داخوازه هدا پاره اوه برنامه هدا پاره دوه لازمه زمان فرمی یه اول ترکیه لورا پرایل سر ترکی تی خبردان لیبرای کردی جی و فرمی یعنی یه دو دیا مین اره یا دو دیا و زمان کردی به زمان پروردهی یعنی یک ام دخوازن نها زارکی ما نخواستم پریوان کرمانجی نزانن کرمانجی جبیر باکرنه جبو چه در مکتب ترکی تشتغلن سقاقی ترکی تشتغلن تلویزیونی بلکن ترکی هرچی ترکی زارکی ما کوکا خواه زمانی خواه جبیر باکرنه اگر خطرک مثلا قواتی که زارکی ما لسر زمانی خواه زکماکی خواه که پرورده بکن اوی چاوه اوی ترکیه عدالت به ترکیه و ترکیه حضور و ترکیه و پسکریکی ترکیه پر پسکریکی من چاره سر اوی ببن وقتی که پسکریکی ترکیه چاره سر ببن و ملت ترکیه به آرامی به حضوری دناقت به گنگشی به تبلیغی اوی لحب بکن کس دستی خو ناخه شونا کسی کس دستی خو ناخه قرطه کسی هر یکی اوی ببراتی ریخه بمشینه وقتی که اف تشتیهان چه ببه پسکریکا وانا جیوه شونه دست پیده که و چه ببه مثلا اف گله سوریه دناوان ده پسکریکی مزن هنده دولتا وان ریبرتیا وان پسکریکی مزن ظالمن عراقی وکی دنه اوی وانا هیویا خواه ایجاب ترکیه بینن اوی بجن خوزی ام ببونا بشتر ترکیه داکو ام بگجن مافی خواه ام وقت برا ام دناو هده جیان ده بکن وقتی بوانا وی دخواهی چه بکن وی دخواهی بکن اوی چه ببه اف سینوره که سقیف بکود دناو مده چه کریه اوی اف سینوره دناو مده رابه اسکرکاو مدن اوه که لیستکا امپریالیزم خستی ناو مه اف لیستکا بخداندن من برنامه یا هدا پاره وقتی بجی و بیکرن اوی اف لیستکا که امپریالیزم نهاد ناو مده استعمال کریه کرمانجا ترکا عربا فارسا برهفت دا و دناو مده سنوخسکی ناویرامه اف کمینا هان اوش خوله رابه وقتی اف کمی جهوله رابه اف لیستک جهوله رابه وی چغه اوی گش اوی وقت براتی دسته خو بدن هفدو لدور اسلامی بجون اوی تلیکا خواهی امپریالیزم بهجینن امپریالیزم وی چغه وی فهم بکن که عمره وان عمرکی کنه یا سسیا وی سیونیزم جناب مرابه او خنجره که در ناو مده نهاد پشتا مده قلبه مده
او ابقى هان لهدو بجبن وبين قالوا ما إشي سيونيستا تنحب يهودي كتنا بدرا وينا بريمة درجينا لفر أردامة شنا أبادكن وانا تو خمرزن ده حسبينن إنسان ده حسبينن كهون كينا او مسلمان في حسابا جوان يهوديا بفرسن بنره تسكركي من مسلمانا يك بيك اوي چاره سر ببه تسكركي من مسلمان اي مظلوم او اي مستضعف يك بيك چاره سر ببه و ياس چاره جي ايرو واري ما اك دبن عدامه دتكفن و اي بسر عدامه اوي جمر ببينه من ايرو سعود عائلسي واري مسلمانا واري امتي petrolü difroşep Amerika belaşi. Tev Aramco kaşo ev şirket ya Suudi Arabistan o Amerika'yı mali ümmeti difroşun leser kıyafetler becevandiye kasa hesabı koyar. Yani İro partiya doza azad ku bernama ve bir istimal kirin bername ki ya medeniyeti bername ki sinor derbas beke ne ku Türkiye kenevet begritan اوه چوا بکه اوه پلان و کمینه که امپریالیزم یک لسه ترکی آدوده لسه امتی حاکی چکرن اوه گش به هلوشان ده ایده امبالا خود دنه تبه که اب معفاشش به جه ببجی وکی دنه گرو هور ته ناسکر نای ناسکرن گش ایریش دکن سر پارتیا دوزا آزاد نها بری وگوت اب برنامه 10 سال بری حاتی دامزادن حاتی نفساندن لرحمتي مهمت يوز رحمة خدي ليبه خدي خلا يبرحمة خشابك دقو كيف هبتين أب ماديك أمنها دنفسينا هر ماديوي جرك لجور قرآن كريم به لجور أحكام إسلامي به أم لجور وي كاردكن دولايسيلا أم كرم بي بيجن برنامه partija doza azad حدار و 444 سال بری هاتی نفساندر نگو 10 سال بری هاتی نفساندر yani حدار 400 سال بری به هاتی چرچوبای و هاتی چکرن شابکانی جو قرآنی جو حدیث آیت دوی شابکانی قرآنیه جبو خاطر که شابکانیا و قرآنیه وان حوالباند ای شیطان وان ریکار ای شیطان البته اوی تصاوان جو قرآنی به البته اوی دجمانتی جو قرآنی بکن اینو دجمانتی وان نه به پارتیا دوز آداته پارتیا وان به قرآنیه به دین اسلامی به یگرک انبیا باش پیم بکن باشه هر انسانی کرتاتی بجم هر انسانی که هشیوی سریوی دیه وقتی که برنامه پارتیا دوز آزاد بخینه و قرآن خواندیه او مسئله پیم بکن يعني وقت قرآن دخينه شوفي أحكام يعني قرآن جبر كو خالت نيفهم كرن نيتاوي قوتني هم دزانن چيه يعني او برنامه كاتي آماده كرن تشتيك تيدا هاتنا نبيساندن قرآن جمارة چه چارچوه چه خطا داني به پیشمه دویل گوری وی به جبر وی هاتیه یعنی برا خالت نيفهمي لورا ایرو هم سر مدیای ده تشتیک تینه گوتن و پاشه دکشینن هنک چیدن هم بیدزانن جبر بیم ویگو که سیف دین خود جوارازی به هر میوانه که مثل 4 دقیقه جمعه سر مجارا هفتیه مستضعفه خبر بدن یعنی دمک مها آداری ده که امن سرش برنامه هدا پاری خبر دادن جبو انسانیت جبو حق کردا جبو حق مسلمانا جبو حق تفکی انسانیتی براستی او پروژه دانیه پیش خو توافق ام ایرو بحثا هفتیه مستضعفات کن قتلیام حلب شد کن شهادت شیخ احمد یاسین دکن کج عالیه سیونیزم به هاتیه قتل کرن قتلیام حلب چه عالیه امپریالیستا بدسته نه خلا ما هاتیه کرن وفات بدیع زمان هی و کمزانن سیستما و دولتی که هاتیه آوا کرن سر بدینتی سر دجبرتی الهمبر باوریه و انسان وها بقیمت هاتیه عجقاندن استاد بدیع زمان وفاتاویه سال وگره وفاتاوی سر به امهریک جمع 3-4 دقیقه خبر بدن نخواستم حلب چه کرم کنتی کردم يعني براستي اف مجاري قلت قوتن يعني دعوة فلسطين شيخ أحمد ياسين يا دا بين حلبچه يا دا هر دو سعيد بين شيخ سعيد و سعيد نورسي يا دا حتى أمريكا به سالين نودي قطعدي مسلمانا شخص لفرهاتن لهرمامه 28 سبات امكارم ببيجن
د پاشی جد مرکالا مثلا یاسین بروی آیتاج باران اوانا گش به مظلومیتی و بلکی temsiliyeti kwan heye tabi skad bahsa Şeyh Ahmet Yasin kir. Fakat az xwazim işaret yestişki bikim. Çünkü vana her yek belki ne bernamak, du bername, se bername jî têra nake. Fakat van keseni yani bu çi divê heftê de em vana dişteğilin aslında hedefa mezin yani neslê me ge ev hadîsana ji bîr nekin. Ev mazlumiyeta wan bir de dava van insanlar li ser çi ava kirine ji ber wê her sal û li her derê evana aslında gerek bên şteğilandin neyên ji bîr kirin di bernama de. Fakat xusûskî ez xwazim ez bibêjim yani dava evan insanana gişa malume wê di Qur'anê de bahsa mustaz'afa dike bi çar şekla bahs dike dem pir kurtu yani yek jê insani ihtiyar zayıf bahsa wan dike yek jê ew kesê mafê wan ji destê wan hatin üstendin fakat net bala wan de jî haya wan jê tune ê du dayê ê sisiya mafê wan ji destê wan hatin üstendin fakat irade bu wan tune ya du makamê çap kin ji destê wan nay Kur'an bahsa wan dike ê çara bahsa wan dike êk Xwedê Teala dibe em dixwazin li rê erdê wan bikin waris di Qasas Sura Qasasê derbastı ve ayeta 5 û 6 de evana kîne evana çi berxwedan edin işte Kur'an işareti wana dike li ger imkanê wan tünün ya da pir qitin bê umud nabin û mücadelakê li dar dixin di vî warî de dava yani Filistin belki Filistin jî di şexsê Şeyh Ahmet Yasin'di. Çünkü Şeyh Ahmet Yasin dava Filistin di şexsê wî mücessem bûye. Felçiliği di koltuk kedeye mecî tenet şuğule fakat karartik veregere daye yani di sonê de İsrail yani hatiye nokta vere insan ki amri 6 hafte sal dilimya sibe derdikeve deren be helikoptere be füze ve şehidikin perçe perçe dikin. İşte Kur'an bahsa dava ev kesegi imkanı wan kutun gütünen fakat imkana avadıkın o berxwedan ke li dardixin Xwedê Teala dibe asıl emwan dixwazin bikin waris. Hatta minok meşhur Şeyh Ahmet Yasin ve berdin derdixin mahkeme ke Fatih dibe gütü bersiva me bide dibe me te berdin. Ew dibe ji çi dibe ji wallahi ez mahkema ve meşru kabul nakim çünkü devleta ve gayri meşruye. Piştî wê sê roja diz derdixin 8 salê wî jî hefsê dimaye. 8 salê berê müebbet dane 8 salê wî tê dimaye derdixin dibe tamam tu veya kabul nake dibe me özerk kabul bik birayê Fatih özerk. Şeyh Ahmet Yasin li bala wî dikşîne dinerin her kicarê teklif ketin dibe wallahi li hember berdana me gûn bibeş li derve cebeş nexu ez veya diz kabul nakim. Evê bersivê diwan İsrail ve çağı qarartiya wî ve beradı. İşte Xwedê Teala bahsa ek dava insanê bi vî şeklî dike tu bala xwe bid Filistînliya jî tücari ne gotunî imkanê me tune bi kevkanîka li hember tanka mücadele dike. Asıl mesela mustasafa Filistin, Halepçe, Şeyh Said Nursi, Salih Nodi, Yasin Bürü gerek dibe çerçevet merî biner. Bele, Keki Nurettin نخواستم حلبچه یعنی حلبچه لورا اری روی کیوی هی ام جبرکو ام جی گله کردن ام ایشوان هی بهتر حستکن و ایشوان هی بهتر دلیم ده هی لی او دسته امپریالیستا کد آخو عرضه مسلمان دایا و هنک خلامش خورا بجارتی و سروان شرکی دجوار شرکی قبیح شرکی قبیح ناو عالم اسلامی دا جو و به چک و سلاح هری گران گاوه کچاوی خسور بکه دستی کسی که ناوی وان بلکه حسینن بک ناوی وان محمودن احمدن دستی وان دکن یعنی اف هنک بالکیش هل دوی امسری آخفن بله براستی 16 آذار بودی سوق ایرو وقفان روجان في حلطاني دست بيكري صدام حسين بشتي 100,000 كرمانجي
جو مستضعفن حقيقي مستضعفه جو كي عبد الله بحثان كر جو لبر خدن جو ظلمال سر خوراكن وحقيوان جو هاتي خوارن برجونديان جو هاتي غصب كرن وانا بدست بخن دقل بامكانيا خو لبر خدانه آلي كارش خدي خصنه وبامكانيه خوي كيم وكن لبر خدانه بالدولة عراق ظاهري حرب كرنه لحقيقة نب دولة عراق بآغاية الدنيا جو دولة عراق وقت دولة دني اشتام زرانتنا وعالم اسلامنا وعرض اسلامي چند حب دولة آغا كرنه وآغاية كي خو ولامك خدانين سر سريوان گوتن تيليدرا خلقه بر هفدود دا جو هیچ شیار نبن فرصت و درفتا جو سر عرض و بن عرضه خو بخون و درخن و استعمال بکن پی دولمن ببن و بهای جوان چه بشتا خو پی راس بکن تیوه فرصتی ندوان تیوان بر هفدود و تیوان بکجو تی آغاتیه بکه بأمري وانا بلكي 400-500 هزار كرد كشتي ده عراقي ده كردستان عراقي ده و داويجي كي هاتي بكوم كجي جبر قد حربا إيران جي ده بدوي دميده ومسلماني كرمان جي حلبچه پشتگیری ددن مظلوم نادن ظالمي خويا آغاي خوي ظالم وانا بالشكل كي غدار بتشكو سلاحي جوج امريكا وج اوروبا تامين كرن يا تاجوان رهاتن ويدرهاني بكم كوشي قال لك يمزم بشكل بر غدار لحلبچه كيميائي جحر باراني دكي بويا خانجكي رقم فرمي دي بحساب 5000 كسر انسان دكن جوهاتن كشتن لي خدي زاني هين زيادترن بشتي وجه كي تاثير وباندورا وجه حراهاني حتى نهاج بلكي هنجي دومه بس ب 10 ساله تاثيرها سر بدن انساني كو نهاتن كشتن بويا هاني د بدنها وند تاثيرها خو دومان دي وجه حراهاني زاروك تشينا بون زاروك گو تشي بون نيفي تشي بون زاروك تشي بون نك گهوان نك مجيوان نيفي هي نيفي تن الحاصل بر بشكل كي غدار تاثير سروان كري اهوانا حقيقه مستضعف بون gerek herkes her Halepçe bibine. Halepçe vi havide boyu denge zulma go le nava denge zulma go le nava Kürdistan'a Irak'ı le servan Kurdana tekirin boyu denge wan. Beriya ve 20 sala hükümete Irak'ı Saddam ve havale xwe bi arikariya Amerika zulm luan dikir ew dikuştin ew bin ax bin qum dikirin bi sağit xism bin qumê lê hay kesek jê çênet bû lewra di medyaya dünyayê de nedhat dîtin ama Halepçe êdî bû dengê wan dünyayê nemakarî bû veşêrê ew dîtin ji vê hawdicî mezlûmtî û mustezaftiya Halepçe û kurmancê Iraqê û a tevê mezlûmê gol ber xwe dingişa em dîsa di bîra xwe ditînin و دبیرا گلی خو زارکه خوش کتینن و مظلومتی تجارش بیر نکن به آغای به چپگیری وی ولاتی نجات پرستی وی ولاتی و هر ولاتی هیچ باور نمی‌کنه آنها گش گریدایی به آمریکا و اسرائیل و انگلترا دونه اجبار و اکیش که گرگ مره هر سال ونا خوشک بشکلی خوشک بیرا خود بینه و تعالی شهادت و انتباه الباقی پیروز قبول بکنشون كيك سيف الدين هونجي سيرفي مجاري لسيدق قوتنين خو كرم كن بيش يعني خازي لسر حاجة ما قالونا دو سي ساعة بشتغل حاجة برينكي وقت مزنة دو سي دقة أمي قلت شكل صدام حسين دوزدي أطاري حضارو نفذو حيشتو شاشادة حتى حفتي حذيراني حضارو نفذو حيشتو نهاده operasyon enfale destekir sedu haşti u 2000 kurmanç vekki notin gote beyden gonkuş yani havale kurmanca net geç tuciya Halepçe çavaçı bu Halepçe ev proje Amerika ser Irak'ı damezran da damezrandın da çekirin Kürdi Müslüman ve plana Amerika kabul nekirin plana emperyalizmi kabul nekirin امپریالیسم جی لسر حالت چه جو کرمانجا به چی دکت کویا هنر سری خجمه بتوینه هنر ببین وکمه کما گوچه هنر بیامه بکن یا جی امی و ببومبایا امی و تنا بکن بنره شازده آداری ده سبها شازده آداری ده و ده شبه شازده آداری ده صدام حسین به تیاره خو به 8 هفته تیاره خو اول
بومبه ای کنونسیونل و بومبه که دارو خانیا پرچه پرچه که تقه وانا آویتن دا که وان خانیا جامعه وان دریون بشکاندن و پشت دانه نیرو 5 ساعت لسر هفته بومبا لسر و ملت مظلوم هات پاراندن 5 ساعت نفوسا حلب چه 40,000 بو دوی 40,000 انسان ده لگور ای ملتی ویدار بین دبی دوی روزه ده 6,534 انسان هاتن شهید کرن لگور سازیا تندرستی یا دنیا سالگور گیتی چیز بیجن دنوچه خواهده گوته کج روزه که بوم هاتی تقاندن حتی ایرو 43,700 انسان هاتن قتل کرن بوی تأثیره اره دوی تأثیره بنره لسر روی عرضه امریکا وقتی که نگازاکی او هیروشیما اتم بمب آبی تایوان دوی روزه ده تمامی دنیا پی حسیا اما حلب چه 5 ساعت بمب کیمیاوی اهل سروان هات باراندن و به 10,000 انسان هاتن کشتن مهکشون ده دنیا پی حسیا که لحلب چه قطعمه که ها چی بیه تو هوارا کرمانجا نخواستن کس پی بحثشی حتی که کرمانجا ویدارا چون ایرانی هواری خب ایرانی آیدن عسکری ایرانی دکتر ایرانی هاتن حلب چه به حالی هان دیتن وان برن ایرانی تداوی کرن ای روب روشون دنگی کرمانجا دکته گوی قتل عام عراقی چه بیه بنر امپریالیزم ما کرمانجا ده تفسینه تخنقینه ده کشتن و تو ناهی دنگی ما دکه بدربه گرک ام کرمانج امپریالیزم باش ناز بکن بنره قال ايه حلبچه وكي كان نورتين كوسري قلت وحوجي ام هن حلبچه كي حلبچه وصفه ما كرمانجا نها ايه باو كار كما جيش لسروان هي يك جاميرن يك معذوبان دي قنجن لهنجن ناموسلينه او اولدارن اف بنج وصفه لسر كردا باو كار كما نها لسر قال ما حلبچه هي ام هیویدارن که خورد و قیزه ما باو کارکی ما داروکی ما که کنها هر حلبچه و کوکا خناس بکن و بیجه به باو کارکی ما اف بونه جبوی خاطره که امپریالیزم به تعدیلوان حقیقیه انشالله اوی حلبچه ببه سبب هشیاریا گلی ما انشالله ام دبین دار لسر کوکا خشینته ام کرمانج ام بگن سر کوکا خو انشالله مثل کوکا خشین ببن امين بن غلامي امبرياليسا امين بن غلامي نجات فرسا امين بن غلامي تكسا ام تصديق بن هبدو بخينن ومي بهبره ان شاء الله سرفيرات ببر ان شاء الله كيك سيف الدين خد جوارازي بمانا وابا وجبو لهي كل رحاي درباسفو درباسوي بخدي علي كاري وب ان شاء الله امين امين كيك عبد الله مانا وابا مالا وجه افا من خير وخشيه ان شاء الله ان شاء الله تماشاوان هجام هاتن داویا برنامه براستی جبو رمضان جی مها رمضان جی 5 رومایه وند اکرانی مدا جی شخو دبینن هفتیا پیش پیدا امیدیسا برنامه خو بدومینن لساعات امامي بشكي تاخير بكن ساعات نهو نيفاد امي دست بكن وج نهادا جي مها رمضاني لمتوا بيروز به ان شاء الله خدای به برکت انشالله بدومینه بده گرتن عبادت و طاعت کتیدا و روزیا کتیدا شبا خوش امانت خداوند